aduna masi mikap thokom change mikap thoga de khamda khatang lo na taraga NRC ma taraga ko athubi da 1950 si da akhoi gi base year oiraga khandu hautraga di ko now or never hadan ain khamda khoi hingda su floating population oina napa ga minai oiraga ko aduna laini aduna aina khamda hujik se khoi mase amaga sauna dana aina mahele khana ngangna sakna ba yada bai thabak thadok piraga akhoi gi leibak si khallaga mitop sing si khandokpa sinatana no option. Hello, every good evening. I am Kurumjari Impact News ki manung hunada I am puno utaram uchage. Maroina koigi Manipur da thoibo kanglup ani gi irang sigi holfam si han bada koigi India gi Home Minister na amadi tongan ba koi Union Minister sing na thamgi wafam se koigi mapandagi changjalak pa miyoi singi achoba khut yawe haibam khak leiramani tawdabo sigi matung tarakpada High Court na piba adugumba decision am khaki madugi scheduled tribe status da koi mitei si changdabni haibagi adugi wahuni haibagi wafam sulairi aduna Manipur gi koigi hana palamba popular government ki maikai gi su irang sidi mapan gi changjalak pa adumba illegal immigrants amadi tongan ba sophisticated weapons ing pai ba adumba mapan gi miyoi sing na tawni haibagi wafam duni aduna marak sida leiri wafam de Manipur da hajik hauriba irang hajik loishandriba irang si mapangi miyoi singi achoba khut yawe habini aduna hojik khoi chingi saruk singda maroina khoi forest leiba khoi chingi saruk singda Chandel Kangpokpi Technopal Churchanpur Kamjong district hairiba mafam singsida mapalom dagi changjalak pa miyoi mayam khak changjalak pajina tonga na anoba villages mayam khak thogle habise masi Manipur sarkar masama gyarabani maramde hana palamba sarkar na su masigi tonga ba khoi gi illegal immigrants mayam khak phag khibagi leigre Churchanpur ki phaba Kamjong district ki more than 5,000 peoples mapan gi miyoi sing phaba adubo khoi gi deport tawgi wafam simadi adum khara makhai thengda ga dum leibudu gi wafam dani aduga hojik Manipur gi hojik oiriba fibam mapani gi changjal pagi achauba khoi issue am khak leiriba masteida tongan ba khoi crisis mayam khak leiri maroina khoi demographic threat leiribani khoi even national security da ba threat leiribani aduna hojik khoi gi ningsang maya ba se Manipur gi hana gi chief minister oen ba siri nongthomam birena su Haukiba Megi Tada Manipur gi governor eke Balagi Manak Changaga PS Taragani Toy Pan Badumba koi memorandum amkak pishan bagi wafam lere hairiba memorandum sida maruina Manipur dagi koige lairiba illegal immigrants sing si masak khangdok patak phok pa mari makoi thidok ma thau dai habi wafam dani aruga Manipur gi anova chief secretary PK Goel lab matung da so Manipur da anova illegal immigrants sing curve tauna bi ramta anova order thoki wafam lei tawdabu ngasi phawwa sugumba order city mamang wang da hanjan na thoki ngak aduna mayek sengba order si masi physically thabak oina tawba sima khara wana thoi aruga marsida yam nungai wafam se Manipur si koigi Myanmar ga yam naknaba adumba koigi state am ka country am ka ki koigi apik state am khakni adun 398 koigi porous ki oiba adumba koigi sambal khada ba fencing dune hajik dai se adun mapani changjalak ba mi mising am yamba naknaba da Mizoram aruga Arunachal Pradesh amadi Nagaland jeni koi Myanmar ga thangnari be lamse tawdabo Myanmar hai be lamse so mapani changjalak ba refugee Burmese amadi tongan ba Bangladeshi mayam khak leiba jaga am khak su oide aduna handaki lan se do mapan dagi changjalak ba mioi sing sigi changjabam oiriba adum state am khakni tawdabo ngarang si yamna khangauda mong khakda Mizoram gi chief minister Laldu Homana hajik phungdor pose Mizoram hai be state se da illegal immigrants sing paktak na takthoni haibagi wafum dani hajik lai bese aduna Manipur gi na kadom da haibagi wahang sini Manipur si hajik president rule chahi ama bharka dorba aduma president rule amu khakni hajik se aduna chahi ama jigi manung gire Manipur kari changes lai re Manipur gi development se karai bhabo change lai rage aduna yamna neutral oiba aduma president rule ama oiribra hajik mapan illegal immigration se takthok gi thabak se hajik ki laiba president rule gi sarkar lengak sina kadai bhabo kari fibam bhabo changchan kiba lai khrabge haibase sijo achau wahang ama oiduna lakpani aduna hana palamba Manipur gi koi popular government ki leader mo ko CM Biren so adumba koi gi
Hana Pigiba, memorandum sing the max and the Pangramani, Manipur, the illegal immigrants sing Masing Kangana Lere, I know no villages, Mamka Tolo have from Duni. I don't know, I'm a quick topic illegal immigrants and unauthorized villages. So I welcome Dr. Yumnam Premananda, Head of Department Law, Manipur University. Dr. Premananda, welcome to Manuatna. Oinam Premjit, Protection and Preservation Committee, Manipur, PPCM, President, Odasu Taramuksage, Loinana Shanta Nahakpam, Secretary General, United Committee, Manipur. So I welcome all the guests on Manungutna, illegal immigrants and unauthorized villages. I topic Mari Lina, the Premanda Yahan Wafam Tamina say, Hosi a quick notice of an enemy, Aduga, Mizoram, Nenavi, Adagida Quickie, Manipur, Sarale Baxiga, Nenavi. According to Yang, but the Akwisi, Manipur, see me machine Yamdaba. Akwisi pull up na 20 head lakh more than one. I don't know. He don't 30 should have an overseas land. Ada me Yamda Vanina. Nasai, Mapani sang to me, Mayam, a queen of foreigner, Haitare, illegal immigrant has share, foreigner has share. India, this song is a Manico, a Sina, Manipuri Midinataba, Adoga, India, top station, they get with the lack, Pasina Ama, and unpost any Amana Mapandagi, India, one the song, particularly with Myanmar called Sima, Adagi, Topa, India, a top station, the Maharashtra, Bihar, West Bengal, Sima, and Sigi Anishin with the lazy. I don't know. Lu mati laire kari lu na ka Manipur da khoi inner line khoi regulation laire 2019 gi inner line regulations it is just only Indian citizens in control tong na bani inner line ama ye aga madu changak pasing ji with permit ta changaga taw bani tu gi inner line permit ki regulation si how far effective oina taw ba taw dabra ai yam kana madu khangbu wale di public domain de yam kana tham de ba ko assembly da thami su mi su permit pi khre paisa su phange revenue su lai hai brom da chat le ba ko aduga khoi ga aseng badi inner permit regulation du yawbani akhoi gi matam san sana hotel oibe ye adagi any mi taba area sing si akhoi gi surprise check to godabani adu ma taw ba khoi thengna de ko marmak ta phai amani aduna aina khamada bani pu inner permit lai yawdaba non Manipuri mayam su I come a pattern learn with Mali. I walk and call them to say that's different thing. Aduga, in a land permit, a queen young, but the Adam Mizoram, the queen as a Tarari Matakaler Pasi. Yam effectively a quick in a land permit system, see a quick regulator labor, see Mizoram's Amani Lowy. My 2006 key, Ariba Rule, the Anobata 2014 key, guideline for the enforcement of inner line regulation in Mizoram, has 2014 key. But Pazana. Moidi Ainkamada, one of the state, the role model in the land permission, Sukimati, Pazana Moida Tawi, Hotel and Labor OBI, any Zagada Labor OBI, Moga 7 day as a levers in period permit, Matamji, Loyi, Mogi Pabamna, YMA, Young Mizo Association, Sukimati, Corporation P. Aduga. I do not tell the Moidi Hotel OBI, any Mizo Singse, Moising si, Luo Ngakpa, Aduga, Maribaki Kanba, Shima, Moida Ubopangi, Maniputana, Madugi possible late. Koi pakto to suno population mi problem labor shin in line permit ki wani and akhoi the thengai bas in line permit si how far ka effective in sanari bano aduga changai ba mitop sing si phajana data labra do moigi in line permit renew tawbra masigi system si makoi yengmum changai aduga ani subada foreigner haitare mapan chang pa khon illegal immigrant ase masi sing si su koi lo lejabani foreigner ek lere and anoba koi 2000 kanogi ano foreigner ek lakhre and sigi makhasida foreigner city identify tawraga madi mapanda deport to haibani adu khoi da madugi process laite amumu makeup thorba dawna amumu lawi wari ne bako aduna khambada khoi si we in khoi dangerous situation ni assam buk danger ni assam gi district mayam danger lay tawri masung assam gi phabamna marakta yam activist oiba afomi si thoklay kodom haibada sabaranda sonowal khoi gi mamang da assam gi chief minister oiramba haujina union minister oise Sarvanda Sonowal, the Supreme Court case Taraga. Sarvanda Sonowal against Union India in 2005 case, just on the hill over it. Adu the high see para number 14 the Mali, but the high very clear Nico. Mapandagi mi mam sangaga, last influx of foreigner sangaga, lamduda leshalaga, lamdugi demography, since the Taragadi, Madu. Supreme Court has aggression hagara Siana Karina Ukraine land of Nata Mitu Mayam Sangaga Lamdugi demography balance the imbalance lava Adugamadu culture tradition Mark Pataragadi that also aggression and Supreme Court law for him Adugi law for aggression law for Adugi Makadali Assam Akwegi NRC call National Register of Citizens another NRC update
Assam Han Mani, Kogi NRC Senator, NRC is nothing this Supreme Court ki Sarvan the Sonol direction do never come, Masima Queen can be tired. Adagidi Madekaram Lakan, Kogi in re Section 6A of the Citizens Act 1955. Mamang Sahi case ni, Mother the Supreme Court ki just Mangana Hira Krabani. Samaniko, Supreme Court just Mangana Hira Krabani. Manipur Yawani Madu case the Tabu the Assam Tazabani, Assam case in re Section 6A of the Citizens Act 1955. 1955 ki Assam ki Section 6A had an Assam Eco provision in the level. Madu challenge the way Assam Eco deadline to the NRC Tautaragadi, Madugi Mamana Lehovasing to Param Lehudore, Aduna Madu. January the Bani and challenge the Supreme Court do Yadre 6A do validly under the Constitution. Hiragasu, Nasagi, Swimutai Kesi. Pays a 700 for 500 Krapali. And the Supreme Court just Mangana is very clearly Northeast India, Haiko, whole Northeast India, see Myanmar Tangney, Bangladesh Tangney, Masiang, Porus or border Gatani, Aduga. In the Indo Park borders of Mina, in India, Bangladesh border to Mina, Masi, fencing dog day, Aduna Masi, very, very dangerous, Kayana fencing dog, Aduga, Kayana Misang as he recorded on the Supreme Court statement, the lawyer Taban guideline, Manipu, whether Manipugi, Madugi, Supreme Court Preco direction to Tauta, we don't know. Supreme Court warning the people, all North State danger, Manipu Yawuni do that, Kayana Misang Kake, Sakake has a Masi record on Pure and Supreme Court, higher crowd name call. Then come but the Sigi trains in the Salaba. If we are going to this train, of course, it's the same with the Lebanon later with Dosani. Assam the Egamasule, expulsion of foreigner, expulsion of illegal migrant from Assam, 1954 Mali, Assam with Egamsule, expulsion of illegal immigrant from Assam, Assam the Tanton of Egamsule, for an egg, Adu Matata, Assam the illegal immigrant, Tanton of Egamsule, Akoi the Dum Egamsule. The lady constitutional provisions sings a question at the same with for an ex Makada, 1948 for an echo at the Hoja Anoba, Egamalaya, 2000 Kanoki, 25K. Although Egan is the Yoxavani, for a tribunal Haidana, Mapung to Lagadavani, for a tribunal later. For a court later, Mapumdugi, district in a session court to for a court when he hide. Adu the law in a paraga, any foreigners in the Sang Pasinci, Adu Madu Putuaga, my transit remand and Piraga, deportation order, target, deport of the name of Quite the Adu without October. Otherwise, make up talk with make up talk with Tilman Gradus, make up talk to target pay, whether we are make up talk or not, I Adusu confusion. Kayam Hingalagis because the data Mayore, data Sequigi, Akoyum Sikos, our Virumba, Akogi Professor Jugin Drogi, my team Eva. Article ni sidi yaw retu akhoi de lere mi 1957 da akhoi lere me village si Manipur hill area de ko how many villages exist at the time of 1957 3856 villages lere mi adu masi kayam hengalage ha kanda anate total si 1957 si lere se number of villages in 2023 have 1969 de lere me village si 1957 lere mi. See very clearly, data never lies. Human being lies 1,000 times, but data never lies. Data is not maru isi. Aduna 1969 da 1,957 villages lere mi Manipur da. Adu ki matung da 2023 da lere si yung 3,856 villages. Kayam hingalagi, sahi khara sida, decade khara sida. 1,899 villages hingale. 1,899 means 2,000 villages hingale. Hana lere madudagi double layer village yuji. Aro kwai hingale village si Sandel ni hingale si mamang lere mi si 164 lere mi haujik Sandel da 460 lere. Siju akoi kuki jo sing tawa mafam ni aduda 269 plus. Election ki plus minus ta bodu baini 296 plus villages within akoi ki 2.5 decade ta. Adagi di Tengnopal si da 68 villages ka lere mi 1969 da 2023 kaya lere 326 villages. It means 258 plus villages. Village 258 hingale. Adagi di yam hingal pam yauri. Akoi nang tuin ngang na ba lam Kangpokpi si yam hingat pagi manung da amani. Kangpokpi matam du da only 179 villages lere mi hauji 721 villages. Haibadi 542 villages. Aki bani ko 542 villages. Ola bani Kangpokpi da hingala bani. Aduga yam hingat pa maximum hingal is kai na Susanpur Maharashtra Layamba, Maitaya, the original inhabitant of Susanpur ni, Hojik Tantopire. Anyway, that's a different thing. And the 282 villages in 1969 da, Adu Hojikna 842 villages. It means 560 villages increase. Ye unitausi. She give trains is a target in a Kamada.
sida leram do si ano polakpa mi du na same village yam moi ba ko naga gi handar pu yawi ni minus at pa khodom ukhul ga si 14 village handar ni haidi mi sagi population si yamna kano pok ta bari mi si masing yang khalak ta bina an sigi ujai na panjari ba sandal tenopal kangpok pi susampu ga ji illegal immigrant na sau saram ne ba ji ai khamada ano ba sense ta wadi illegal immigrant ga moi masing ga helaka dori ne ba ai na khama sigi train salaga di we are in the threat laire and I am come sigi trainers alaba after decade di over 50 years kumba adagi 60 year 100 haibe maximum the 100 year gi matungda akoi hida laire indigenous people in law ba maitai bo be naga bo be atop bo be moi sing si minority tabagi chances si very sure ni aduga hujik ti akoi illegal immigrant khando wa lawri adu khara legadi khando haina lawbagi pangan bo leiroi moi noina khando ga au thaina lember noi se langthok pe lawan be chana ko la Manipur gi langthok pe yabagi condition laire I think we are in danger koi sanga da ha endangered species edo we are endangered population ni maitai go naga go masing seduna hojik si makeup thoiba thok to khangde aduna masi makeup thokom change makeup thoga de khamda khatang lo na taroga NRC ama taroga ko athubida 1950 sida akoi gi base year oiraga khandu hautraga di ko now or never rather than khamada koi hinga su floating population oina napa ga mi minai oiraga ko aduna laini aduna aina khamada hojik se koi mase amaga sauna dana aina mahele khana ngangna sakna ba yada bai thabak thadok piraga akoi gi laibak si khallaga mitop sing si khandokpa sina tana no option aduna traga koi exactly aduna Manipur gi hojik lai population growth amadi alien influx se masi according to the census saibadare akoi gi Aadhaar statistics की मतुंग इन जो 2000 likely अखोई की 2011 की census ता अखोई मणिपुर की population जे 28 लाख सुम लई बने अरुगा 2021 की census ना almost 3.1 million है बदारे 31 lakhs मुकी हजु पाउगी government पीबा state अखोई की Aadhaar statistics की report ने अदर मणिपुर मिसिंग हेंगत पुगी वाफम सिमा अखोई की यामना अखोई की कंगनियाई लई तरब वाफम ने तबदो मिसिंग हेंगत पसे ममांग ममांग दसो हाना पालम सरकार नसो अखोई के illegal voters है बदारे more than 10,000 है ना फारे हाई वोटर मैम दिलोई के एक आयना मणिपुर की सीएम ना कोई प्रेस मीडिया रे फोंदो की फम दिले तवदो हजिक सो दम अखोई की इलीगल इमिग्रेंट्स मैम का कोई नियम चुमदब वोटर द चंदब मैम खसो अदुम वोटर लिस्ट चंजनबा अखोई मरुइबा मणिपुर की अखोई मरी लेनब डिपार्टमेंट सिंग मानरगा दुम चंजन की वफम जो लेरे अदो डिपार्टमेंट सिंग मथक सिदा पालंब सरकार नसु क्या एक्शन लबोई वफम दी उदे अदो हेन अखोई की इंपोर्टेंट ओरे सी डिपार्टमेंट की अखोई इलेक्शन कमीशन का मरी लेना अखोई की इलेक्शन अखोई इलेक्टोरल रोल चंजन मतमदा अखोई लमदमदुगी मागी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंग सिदा अखोई की वोट का है फंगनब होनबदा मणिपुर की अखोई वोट लेपिबा मियोय सिंगसु अचौ दायित्व खक्ति लाइरबनी स्टिल मखोई जे खंगना ngasi phawba adumak adum akoi electoral roll da chanjala matungda konadi problem thola matungda de masigi achauba samasya am khak oibadune akoi ngasi thengnari je ai osa santa lak sake akoi use ke kano se inner line permit se ga illegal immigrant gi issue se ani je tongan yeng da diar webo tongan yeng da diar we abdi influx ka illegal kano inner line permit ka ani de punjal laga yeng tar ga de ngasai ke ni influx tu su dum aya ba piba amadu so aya ba sum piba phim da lebo okay the live positive kan wa gan inner line permit ki issue se lakta ga de mizoram se mana ngasai ozana hai du maina ngasai kano na ozape han hai du maina mana ngasai akoina leading role lawe have aduga inner line permit line na phelo state ha de mun nagaland je inner line permit line na dimapur se pura dimapur pungchai chai dimapur ji da ILP ki effective implementation kaito udre effective implementation have se masi government plus CSO ko masi chumleba sine tongdam ne tawdo Manipur gi se pura tawdra bra have din nate ko ki area khara de dum tawjane ba samna ba Kautukli sport university is da laiba labor sing se masi police na dum verify tawi railway gi railway gi company me amma thabak suri sing se moi se dum verify tawi ada moi nga sai labor contractor amana sai labor lak pa he se koi is da non skill labor na tama company sing gi labor suri sing ji na hai da suri ba ina chati sel gi su ba ko pa labor sing ji moi di sai contractor mai ming da pura ga Manipur police ta inner line permit se pula pira ga na moi na contract license tu na tung na labor department ga tawga move to bane ba se ada kai umma gi license expire we ga moi na renew to ta di police ki authority ne ma ji check to bo se right ada sai kano campsite hai tare ko thabak su ba campsite khara da di moi check to khole ya be pau di adu bak lei tab di na te lei ba so sigi area si mana akhoi gi CSO sing na pura akhoi na ignore to thok area ne ba akhoi na original kai deno hai kan da valley manung da thabak su ba area khara akhoi na dum oi udab na te
ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ILPꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯇꯝ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯃꯥ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯠꯀꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯂꯩ ꯑꯗ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯅꯨ ꯈꯣꯠꯄꯤꯅꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ILPꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯕꯔ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ प्रजाꯗ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ILP ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯍꯜꯂꯛꯄ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯠ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ILP ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯟ ꯄꯤꯁꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦꯕꯁꯦ ꯑꯗ ꯇꯞꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ILP ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯃꯥꯎꯗꯒꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯗ ꯌꯥꯏ ꯃꯐꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯌꯥꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯗꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁ ꯑꯣꯜꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯕꯗ ILP ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ILPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯕꯨ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4ꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯤꯕ ꯃꯥ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯀꯩ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯂꯦꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ILP ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯅꯣꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯣꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ILP ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯤꯞ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒꯤꯗꯤ ILPꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯛꯍꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯤ ILP ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯂꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯗꯥꯇꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ 10,000 ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ मनुंगदा हुजी मणिपुर मी 4,000 लेरी तरुक अमदी थोखरे है मोई खंगदौने अदो थोखिबैदी खंगमोय एक्सटेंड तौरक्ते हाइबैदी डाटा लेरमनी तसेंग एक्सटेंड तौरक्ता मीजिंगदो थोखरबरा नत्रगा चंगैब्रा हाइबदु मैगिदी अदुगिदी डाटा लेतौ मालेबा सिगी प्रॉब्लम सिम लेरे अदगी इन्फ्लक्स की वारी सिला कांददी अमु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तोआन तोआन बा इंस्ट्रक्शन आइ तायको तोआन बा इंस्ट्रक्शन की मतुंगिना सही 2025 ता लाखिबा इंस्ट्रक्शन 23 दा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ना मणिपुर गवर्नमेंट दा बायोमेट्रिक अमदी बायोग्राफिक डिटेल इलीगल इमिग्रेंट्स की बायोग्राफिक डिटेल से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दा पीयू ना मोइना हानदगी होना थागिबा लेको दोसी गवर्नमेंट एसिस्ट तौवे एसिस्ट तौबसे अयाम्बा कामजोंग मोरे सिगी बॉर्डर लाइन सिदा अयाम्बा एसिस्ट तौबनेबा सोमना कन्नगी चंगकपा हाबदी समना हाबदा अखोय मरता रोंगिया लेरमे कोले गाइन तौरगदी मधु बर्मा रोमदै चंगकपसु नतब दिमापुर रोमदै सुम चंगकपा याय जी बामदै चंगकपा याय अदुना नेशनल क्राइम लेगे एनसीआरबी दा मसी पिखलो हाइबसिगी डाटा से अखोय याम क्लियर ओइदेबा अदगी मथंगदा अमुका मे 2025 तको मे 2025 की 19 मे दा मसी चिठी से अमुका चमाना नमका इरेको हिल स्टेट सिंगदा अदुगा लोइना ना साइगी यूनियन टेरिटरी सिंगदा इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश तगी म्यांमार दगी अनि से मरुइना बांग्लादेश का म्यांमार सिदगी हुजगी चितागोंग हिल दोम दगी लिसा लेइबो म्याम से वेरीफाई तौवेना अमुका 19 मे 2025 दा अदुददी डेडलाइन मो पीरिनी 30 डे की डेडलाइन अम पीयेबो सिदको 30 डे की डेडलाइन अम पी अदुई मतुंगदा अमु इंटेंसिफाइड विजिलेंस है ना साइगी हेन सेक्शन यंगसन बायना जुलाई 2025 ता अमुका मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ना मसागी मेमोरेंडम अमा पीको मसाना तौजबसी के तौग्यानदा टर्म नेबरिंग स्टेट लेबा सिचुएशन सिगी मतुंगिना मणिपुर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप खर लौदब यादबने हायगा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मैमदा स्ट्रिक्ट विजिलेंस तौबा अदगी बायोमेट्रिक कैप्चर तौबगी तंगाई फदबसे लेयेना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सिना मसाना तौजबनेको अदुई मतुंगदा साइगी हाई लेवल कमिटी 2025 दा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव तौई मसिगी हाई लेवल कमिटी सिना demographic changes caused by illegal immigration in border states like Manipur and particularly Manipur sibu example oin lawra kanda masi tawhibane ko ado masigi pochi yengota agade amu asagi mayam na hainari ba NRC tawba biometric lawba sigi data si public ta available ohen bam change ba maramdi masi illegal immigrant ga influx ga si economy ga mari yam thin leina ba potne ba sida akoi gi se samna ba more ai ba pikraba town sida अखोई से याम समना हारबदा
social welfare gi oiba electrification gi then akhoi gi footing gi lodging gi then sakarna piba atopa tongan ba facility se ising yen bo boigra ama boigra natural calamity matam da piba facility crisis matam da piba facility se akhoi gi population gi calculation ji yenga ganda si population household suklei mi masing suklei na higher piri ne ba economically ada kayuma illegal immigrants ni masing hena lai ta di madugi crisis to detain to bana tagal loisan na bona bada matam do sang na chang gi chance hena wange ba maram di population je mi cham lai da cham guntha lai ta di maduda thagi ban sagi cheng hai rasine madugi poto mi 130 duna consume to rok ne ba ada di black market olakpa then akhoi gi ngasai government gi benefit mayam je mahom jana phang ta ba illegal beneficiary mayam yarum ba si factors yam lai ba duna Assam Rifle na last DG na mana pi gi statement da 40,000 nearly 40,000 illegal influx si moina biometric lorga mahom jana thamme na hai gi ble kui dra hai ba 40,000 gi tracing je state government na mana puthopom thoe 40,000 je kamai tor thamino kai da thamino masi khangmam thoe adai kamjong da leiriba influx mayam je magi special team ama semaga kamjong gi influx si akoina whether Mizoram da tor ismaina moina इंथोकनी है पोचे अखोई स्टेट की ओइबा कैपेसिटी लेब्रा लेताब्रा कैपेसिटी लेतारी करम लोद लेदोइनो अदे इंडिया से केनो यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ केनो दा एग्रीमेंट दा नसागी अखोई की करेबा अखोई असाइलम की मतंग दा लेबा एग्रीमेंट मयाम अमा अदे इंटरनेशनली सिटीजनशिप की मतंग ले मयाम से अखोई एग्रीमेंट तौई तौदेने लेनरी मयाम से इंडिया की ओइबा करी अरेंजमेंट ले मसागी ओइबा करी अरेंजमेंट ले हबदो मदुगी मतुंगिना मणिपुर से मूव तौदेने को अदुना थमजनी जे लोइसलखोदा कइनो हागांदा ngasai ani si akhoi na khitang thayai na tongan tongan yengmom change amaduna inner line permit hai pochai india manung da leba citizen mayam gi oiba akhoi manipur da changak pa amasung thokhi bagi calculation mi masing thi bane masidi ado ayaba pi bane aduga influx size na akhoi sida namna changjal pa immigrant sing do moi gi status di pura tongan na yeng da yaro na ismai thamjage okay ya make sing na thamire da santa ayo da premanda lakse da premjit da ai gi wakalon da ani miyeng da kai ga di akhoi gi government se करीब तीन जन लोग सब माना भाई तारे कोई के लो में आम से मनी एक में आम से मनी शेम कांदर जसो कोई के मथौ दो उनता तौदब नुम कोई इउ दो उनर बंगा तनी बोट का नबगी दम त जिरी बामदा मिटोक में आम संजल लका द बोटर लिस्ट चंजन बगी पो अदो तौबु तौगे दी संजल इबा मिटोक याम सिंसे खंतोगा मै काय थमगदगे कमाई तौगदगे से खंतोक पद या लाइब पोट ने खुन जी अकोई ना ngang wai da khang bada isam sam na kan da koi gi se hojik me am da waterfall hai na ba chiru waterfall se sida cookie gi khulam khak le ra be adaga ikhang khang da na 2020 ga 1 2 3 size da di masing khang da ba khun me am tholak ba hai ta sigum ba me am se matam matam gi matung in na lai ba government gi department sing da yingjan biram ba ga di masigi problem je thoi aduga madap pusalaga thamjilami mayam singse masa haibi bad maina magi bot bank oina pusalaga thamjan ba aduga moi masen manara kan da adam khoi ki kai citizenship amu oina bagi manipur gi citizenship amu oina bagi kano sita dum pisan ba haitare siguma mayam je singsen ba je khoi thamoi khir sengna to bam changi government ju tungi khalla kan da he khoi ki Enjeli ba changjeli ba mitop yan cha sing se control tok trga di khoi no ma di khoi ki iram dam se mitop sing da yosan gre do pot se masi ma thong yam seng la phajana to bong khak san ne tham jani hai ta ne manipur da di india government na ta seng na manipur si lam katang pam bai ta ne aduga ai khoi ki leiri ba yellow mi odi ba phurup myan sing ji ti nu si ba gi ma mi ta da ba development da su ka su to bi da ba aduga myan sing si gi कोई मणिपुर इहो मैम थोखरे कोई अचुम दाबी मैम तानगरे मैम ILP ताले तालिबा ILP पीरे है कहीं चलदब कहीं चलदब द ILP द जो मोय कैटेगरी खर खाइदो माली स्पेशल कैटेगरी काइना अदगी रेगुलर परमिट टेम्पोररी परमिट अदुगा लेबर परमिट अदगी हाफ ईयरली वर्किंग परमिट काइना मैम खाइदो गसु ILP पी द चललेबा मैम सिंसे कना कना दा ILP गी परमिशन से पीरगा कमतम के बो लेके कदाय बो लेके दगे सिसु तसें मागी डिपार्टमेंट अथॉरिटी सिंगना यंजिन बिबगी महुत्ता अखोई की बाजार मनुंग मयां खर फारगा परमिट सिस्टम दो मै कनो ओइरम बाय ता बिलिट ओइरम बा मयां थेंग बै खबर दो दुम यावरी हाय तारे सिना सिदा लतदना मिटोप हिंजल बै पोचिदी ILP द बोद फजन सेक्शन द येंद्र का सिदि मिटोप से यलक बददी या फ्री थाबा दो उबा अदुना बुनी अखोई जि हेद लैबा मिसिंग मयां सिंसे सेंगना
maram chumna check tawdana thajilang bo targadi asuyamna hekalam dabsu yai adu hojikti akoi tasena ure mitopsina koi de henjala pagi yosala koi phiba mala pasidadi ekoi se India government ki miyeng singse ekoi kadai de leri ge se koi isa singsina civil society organization meyam singsen laura su tabi daba meyam se lei haitare tasena ekoi na thabuk oin onthok ya daba su go as a government na tabina oi thuk toba ngam daba laura su ekoi da laura sing do thabuk to onthok ngam daba meyam se lei authority da tabanina ILP phonaba lauge khoi meyam kan lauge meyam su ki damta lauda da chai cha da general legi ba meyam lei usi ILP do sanare chanara ga su madu ki thabuk to phajana tabi daba aduga border da khoi ki leiriba mori da gi jiribam da gi kari da gi son da gi changjel leiba magi jaga jing da mito khantok pasidi khanba khantok ke di rai line adum rai line khantok pa ya ba ngak tane adu masi mathau tok tok na khantok da bane adu na government na bu oiro na traga na hojik leiriba khoi ki kano si leiriba khoi ki magi department amtana haitare ne si mathau phajina tawtri si di khoi kuyam kuira bagi mama da khoi upa phange na dum lo haijani ngai tare okay aduna akoi gi India gi thangna ba country sing koi total country je ta koi taret subject to correction taret oirongoni en khale Afghanistan adugi akoi gi China laire Pakistan laire aduga Myanmar Bangladesh hai myam se akoi gi amna maru oiba akoi gi India gi naknaba border sing da loinamak sil tawga ya ma loinamak thengnai aduga akoi gi north east ki saruk ta akoi Manipur Nagaland Mizoram na chingba haibajing se koi Myanmar amadi Bangladesh ka yam nakna Arunachal Pradesh haibajing se koi even China bhawa koi gi north east ki saruk sing jira yam nakna leiba dum lamam khakne adon India na yam maru oiba koi gi north east ki state sing se yam na ka hen section na thambagi wafam dum yam ek seng oi maram de India gi koi porous building koi gi porous border se 1643 kilometers ta Manipur na 398 lai gare aduga Mizoram gina 510 kilometer ni adu Mizoram khwairi sang se khoi ge Arunachal Pradesh ni Arunachal na 500 ki around like 17 kilometers kumbane aduna Manipur gumba apik pa lam oijarga so border state ama oibada India gi leingak na karimaram gi namukta hairiba meyam je pora so in thambano hairiba mafum meyam jira yamna cheksin na henjin akoi gi miyeng thamdabagi maram se India gi tongan ba policy leibara haibasi ngallingai re hangala apani ngasi su again praja meyam hangalai wa phum duni aduna illegal immigrants singi tongan ba unauthorized villages meyam khak Manipur gi mafam kya da thogle haibasi kakpa yadra wa phum khak ni aduna han round thank you so much for joining manu hutna attend the break amala winasi Shija Breast and Thyroid Clinic. Shija Hospital is now breast cancer awareness